Habadon gajing tili ba gajing don mensi men no sinyang na kabenta gajing men toilang jong baro kala men pen urlong ye gnu gajing tmu bad ya kani lala men sakhi ling ba gajing tili ba gajing no sinyang na do gi para bangye ba gi nong yelam balang jong balang Presbyterian umjri kabadan hasnong nong thamai sning ribhoi district kabadang ha ba gajing pet jingkmi ka maubu pastorate bat maubu sari krai Presbyterian synod Kibla ban penyang ye yeng mani ba thamai jong kate ka balang ya kani ye mani la play pat ba ha ka south re kulaling kot arja apun rio da Reverend H.M. Marsing ubala pinker khu bat pinkan tang ye kaling ba ka jing duai ka bala shimban talang da ginong elam balang jong ka balang Presbyterian umjri ki bekin thop na do kirang ba balang ki temen basan but pastor in charge Reverend V.P. Trang lem bat da ki spangut ki pait reung het jong ka balang ha kani ka singi la don lang ru ki nong elam ki bana ki wei pat ki balang ki ba marjan na lo ki nong mikmat kin thop yo Dr. Celestine Lingdo MLA Umsning constituency uba Charles Marngar MLA Mauhati constituency but uba Ransom Sutnga wei ni ki riu pau khmat jong ka ni ka than Hagaji kren bat wei ni kinong elam jong ka balang umjri utemen basan si makri ula batai kat tu kat nie ka menol jong ka balang kabladon tang kumba henrio teli ki long yeng jong ki para banget bakabla nang roi ru hagajing puan pat hadu menta ka klip mat habe dei pat bagajing stang te ka yemenia lai thu ba dei haus nam arja khan rio bakabalang ka yo ban sedang ban te ka yemenia ka bapaka bakabahia ha ka bala snam nan ple pat ba how news nam ling ba do sinyang ubin hei jogi pat rio nge kibla kloi ban no sinyang Angi ngilong ko kubor ningkong ye ingesem ngilong ko kubor kumju ye ki imlang kesalang ka marjan marpa tu ni kade kata kubor Ramadan te hagju kubor nak mata ki nong pranong yelam balang kene hi ke jing ka babaro ki balang yadon namar ki jing dangroi ka nika population ka statistik kabit kabyang juga yung mana kabarim kamlong so te inong yalam borbor kiju idei kita ginong trim idei kita ginong sandur ya mentah beri kapan sawan te kapor kam up namar keting roasted haki senong kita haki balang te henrei kei kebaki kini ki jing bom la gajing teko jong gede gajing penya seprang ye jing tei ya gaying mane hakano kono ke balang hanu no jaga ningkong namar bakam biang nakli kam biang ginong yelam ka leadership kamlong he kau mud habangi don gumba arpo ne lai pomut ki dekot jong ke komiti balang plus bagi pastor plus bagi temen mesan arpo lai po teligi jengmut kita hanta he Kadai kajing start dengan dong serai kadai kajing start dong ki pastor kumu ban warra tanggawe namar nginom la ban yele ya kani katma jo kajing te jing mane larangim don ya kajing yolong gawe kajing yolong gawe kadai kasti kajing yolong gawe kadai kabor balarangim da ban long gawe kajimut kajing perkat kabaha ban dong senang ban te ya kajing mane detat andang leyo kaju kusur katakan bahaya ini begin ya seperang harga bantai ya gini kata ke gini juga harga jing sem juga harga jing lap juga bah bor kenu ke kam dei ban sukut lan ban long final tang hejing sutu dengan dong elang tang hejing sutu dengan pastor tang hejing sutu dengan sutu jembut dengan temen mesan andrei kapakungsan galong begin yo ya hejing sutu ya kejadian long away jom baro komiti bat sua begin sedang ya kam hidon kam ya kata habatin pej bahagi kishap kashap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus f hakajing som
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bat thau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shet yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kong san ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam da ki mar ba modon ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya